mi puite thuang o voin August ni som panga sang hi som hi paruk India Independence Day foi som riat na lom tur local zong te in zawai in chibai ka bu ka cheu India in zalen na kan ne na swal tu te thenin nun na hial chana be tu te kan freedom fighters te voin ni han chip za na chibai ka bu ke voin ni hi kan ram ta na ni moi mo ber tu jing mi ani a August ni som panga sang khajakwa somri pasari khan India chu British Royal na hnuaya kumtam tak kan om hnuwa zalen na rama kan loading chhuaka he zalen na hi olsam takamu ani lo ti hi shathar leila freedom fighters tam tak ten an nun na an hun le an nei tam tak te senga an pek na ra voina hian kan hmang me kani zalen na kan hu atanga kum somriat lai lo thlen hian kan ram hian hason na tam tak kan huwa India hi state tam tak nam chi shang shang chong chi shang shang le nun phung chi shang shang te kan om khom na ram ani a hetia ang chi shang shang in pol na chunga mason na kan hu thei hi kan ram ro pui na pakhat ani mason na mutur hian kan sarkar te po hian department shang shang kal tlangin scheme le project akal puya reek RD block hwam chunga department shang shang te le village councils te kal tlanga sarkar malak na te hi hantar langila Office of the Block Development Officer reek RD block PMAYG hnuaya chen in tha nei lo te mi pui te ta na chen in sak tan pui na hna hi kalpui reng ani a sang hi som paruka tanga sang hi som hi pali in kar khan PMAY i tan pui na dong the tura thlan chwa chung ko zali somruk pakwa ri ek blok chung a hian an dong to a sang hi somli ni pali atanga ni nga atanga kum sang hi som hi paria ta tanga ni kwa chunga tan PMAYG 2.0 kalpui le turin sarkar lai puin hwa manna kalpui me ka henga tang hian a dong tu tur thanna awas plus survey po nei zo vek to ani a kan block khwam chunga hian dong theya khan chwa mi sang khat za sum sari lai kan nei boka re e khwa po hian chung kwa za sum thum pali an omani VBG Ramji July ni khat sang hi som hi paruk atang khan MGNREGST kan sha chu ti to pani a Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramji kan ti chuan thlaka he hi MGNREGS noya kum khatani za in hlon theina chu ni za som hi panga ati pun ani hemi VBG Ramji kan ti hnuaya hian job card tia kan soi chu Gramin Rozgar Guarantee card ti atha kani a hemi hi job card kan ti thin chu khami card kha sangthum za sari somnga issue ani to a EKYC registration po za kan zo to ani tun financial year kal me ka hian in hlo na ni somli ni kan pethe to a na chi shang shang za somriat paruk lai siam ani to ani he scheme hi India ramin kum sang hi somli pasari a developed country Viksit Bharat kan ni theina na thingtlang khwa a development kan hu theina ta na malak na lian tak ani MZSRLM hnuaya hian SHG kan ti hi group za som pahni an oma he mi te zinga hian member sang hi za thum som hi pakwa ni in MZSRLM kan om chan tir re ek lo kan om chan tir atang hian loan nuai za thum som hi pahni sing khat sang riat zariat kan pe chhuak to ani hemi a hian MZSRLM hnuaya hian achievement shang shang te po kan nei ve a len tu pui CLF hemi reek telna cluster a hian CMTC sak a ni a honmei thei a pe felani to boka gender resource center kan ti meichia pai vai te tluk lu na tur one stop center po ram han me kan ya honmei thei ani to ani MZSRLM nu hau kan ti hian an khwatina han halak chang chang te po an neya henzinga te hian PHC kan ti ate thut thleng te da ani a wantlang zun in ti te le skula te po an thlai thar sem ti te po pek fo ani PMKSY 2.0 project ma hi re ek le ailonga kalpui ani a henzinga hian tuin hum hal na kong chi shang shang te le mi pui te ezon na pui tur shi chang chang a pui ani a henzinga kan thil kan ha tho te chu check dam siam te water harvesting tank community tan le individual tan siam te fe kong chhun te le plantation strawberry le lychee ti te kan han siama INC te kuwa triak te kan han sema pantry call te le pipe brush cutter kan ti le ezon na shang shang a pui theina mystery bungro ati te le ar no te le acho ti te po sem ani ICDS project hnuaya hian
scheme shang kalpui ani boka chungte chu poshan 2.0 hnuaiah hian nopangin an than te le an buk te an kum mila an nei theina nutrition hi semreng ani a reek project hnuaiah Anganwadi Center Somriat hnuaiah hian NutriGarden siam vek ani to boka PMMVY scheme te po hi za zela zani som pasari% in ti hlotlin ani a Mizoram Puma block wise performance sa po pathumna ni theihial an ni adolescent girls kanti meichia kumsom pali tangak sompria inkar hnuaiah hian tundin huna beneficiaries zali paruk an ommeka ateng tam tak zo hi chu school kal to lo school bang to te anni hnuaiah hian beneficiaries te po hian Anganwadi Center kal tlangin nutrition pack anni block agriculture office lampang BAO building thar tur hi sakmek ania kumina sakzo beiseya honthei ania mission for Atmanirbhar Bharat pulse hnuaiah hian khothan big panga hnuaiah chung ko za som paliten ramtin za som thuma behliang chi an chingtira National Mission on Edible Oils for All Seeds hnuaiah hian chung ko za som riat parukten ni hoi chi an chingani education lampang block resource center reek hnuaiah hian school somli paruk enkol anni a tin zirlai no pangjong ten midday meal scheme hnuaiah chu chuna thlona pek thin anni a health department nen tangkopin heng zirlai no pangte hena hian thlonin vitamin le rule hu thlo pek thin anni no pangjong an hrisel na ngai sak vek ni in ral pan lo le zirlai engmuni zat hena chanpuina pek anni a Nitun Bharat program man thin ani a middle school le high school te tan quiz competition board sai ani PhD department reek hnuaiah hian JJM scheme hnuaiah reek khotana 2 lakh water supply scheme chu akhon nei tu tenge in an enkola mo phorna an lak thein turin Watson hena po hlan ani to ani reek section hnuaiah hian khopathum sheichuk rulpui hlim le chungtlang ten tuinhak kangwanga harsana an to te sutkian nan sheichuk water supply scheme pumping solar pumping na part hnuaiah le sa scheme hnuaiah te proposal submit ania heng proposal te po hi approval don to ni in tuin halak na hi tho tan tumme kani land resource soil and water conservation department hnuaiah hian khoshang shanga hian CWM rubber mission kalpui me kani a rupui limrama rubber link road KM Somlaya thui lai me kani a heng CM rubber mission hnuaiah hian mi pakhatan rubber chiak zali somnga zel sem ani MRB reek te po hian tun kumkalta khan an scheme shang PMJJBY PMSBY PMJDY le APY ya te hian financial year chung an target te po an achieve vekani Food Civil Supply and Consumer Affairs hian mipuin an chanvo an le ngei theinan retailer tina EPOS machine le digital weighing scale da vekani a food security beneficiaries AAY kanti le PHH card ne tatam fortified rice sem vechin ania midday meal scheme tante Anganwadi lamtana with wheat based nutrition program teletli roll 30 tan balvatika scheme for adolescent girls te sarkar ram han in kalpuya semzel ani one nation one ration card kanti hnuaiah hian retailer khoi huna po beneficiaries ten an thlatin bu 5 quarter an la theya he scheme hi thataka kalpui mek zel ani HNVT te pon halang shang nein tungkuma te po animal health camp re ekat le ro poichi pa te an neya ran nei tu te animal insurance te po ti puizel an ni re VC te pon matam tak an la a VC ten khotlang tan hasona tu shang an umzuya chung te zinga chuan aizol le re ek kongzau le siam thatte lalwaya hol sak thatte le police station da te a hian malakna an neya hlothlingna te po kan hu nge beise ani tin reek VC malak na hian chung ko somkwa don lai in rubber plantation an dil chu pomni in kumthar atanga malak tur ani reek hi kan shat again aspirational block kan ni a mamit hi aspirational district an ni a he aspirational block project noya hian malak na kan ti sampurnata abhiyan 2.0 tia chuan aspirational block tin target pe kan ni a he target noya hian key performance indicators min te na kan ti paruk a oma chu tun January tanga April inkara hian reek RD block te chuan 100% achievement kan ti 100%
90% saturation kan neya heng te fung paruk te hi ICDS project te HNVT le education department noya mi te ani tin aspirational district project noya hian len pui CLF tan hian organic turmeric processing plant siam na tur project siam ani a he project hi approve to ni in malak chen thwai tur ani a he ai eng song bol na hun pui siam tum na hi re ek block mi pui te tan le re ek khotlang ni tan ei zon na lama mason na lian taka thlen ngei be sei ani heng sarkar malak na le achievement sang kan tarlan te hi asang hlaka kal thei an ni lawa tanral le tho ho lo chuan kan muson na tak tak thlen pui a har le ani sarkar ina ngai poimo chu convergence kan ti hi ani a amai ro chu convergence hi lekha emo file emo project ta te cha hian akal mei tur ni lawa sarkar na tok ta le khotlang shwai tu te thinlung taka kan tho ho na le mimal taka mason in po ho na kan nei thei hian mason na dik rural chu kan tin ani atop na ka soidu chu he India ram kan ta ni tur le zalen na kan nei thei nan hian a thlona pek kan ni lawa thisena swal chwa ani ti hi sharing ila zalen na hi kan freedom fighters ten min pep mei ani lo an nin an nun na le an thil nei te anin pe a kan ram halam hun tur chu kan kuta anda ani chu wain kan zalen na kan hum zel thei nan le ramin ma kan lo zon zel thei nan kan kuta atla ani voina hian India ram hasona chu state capital amo kan India ram capital Delhi a ommei tur ani lawa India ram hasona chu kan khotina athleng tur ani a kan chungkwa athleng tur ani a kan skula athleng tur ani a kan putna thok tu te hna annuna athleng tur ani a kan no pangte malam huna athleng tur ani mitin te sarkar na thok khotlang le pol shwai tu te no pangte le mi pui te zong kuta ain ngati hi shathar le ila India in zalen na kan nei theina na zalen na swal tu te an chan ho ang khan kan thok ho anga keini po in zalen na kan nei hi za tak chungin in lungral takin kan ram mason nan le kan zalen na kan hum zel theinan i be ho zelang u kalome jai hind ni sadewa mi puite kan do ram do nia kan video zom takle Independence Day Celebration Committee Chairman ibok pi beti laurin feli ne trangin Independence Day thu charo puita fui na thute kan ngai tha chuti rwal chuan department frang na thole ma son na te kan ngai tha boka ten kan VC khotlang fruai tu nu le pa te malak na te an mas son na te le an machop an ti le turte kan ngai kha kan wam tak zeta beng var thak kan tia kan lom le video chuwa lom thu kan se tin kha national anthem namla ro pui tak moi tak le thiam takin higher secondary school zirlaiten anon sa kha ma son na avan em kalote ni an thiam zia kha o India ram red for da pon sa se an ja puyam lovin ka ria ka chuang le mai lom thu kan sui mol ani zina ha kan sui thuak to tokin zia hen program sit kan buat sain kan sim lawa a chan chu kan hun man tu kan item i patni chawani ya pakhat chu video in thu sei to a dot le chu in fiam na lama lo man te choi moi na te kan semanga chu tokin zia kan program tu chu ni ya ten chumi zawa chuan refreshment thing pui roi kan ina kha kan hun man da tur ni amai ro chu lo man sem te khatia ang kha engemo za kha hun ala dona ni sade uleka mi puiten an do ram do nia committee celebration committee an thut khan mi re khua sarkar na hokte po hi in mel khia da tul ve mole ti kha rodna oma chu in mel khia ti na khan an nei do na kalama piang te kha loading ta se athange ama saberin atheng tu video staff te loading u
Then lo clear hang hi video stuff te hoile ka poi lo ve hey video stuff lo di re lom le ti te po kha kan riat nan a tha ge hayar iding zu zo hayar lo me government high school hello me government middle school hello me PS1 government PS2 food and civil supplies H and VT PHC hello mame ICDS SPO post office Independence Day ate hian GSA lam hian kun kan han lave ta pau maya kumin po hian in I-Day celebration committee an thu don ti kan riat khan GSA chuan I-Day pola competition min siam sak thailo mon le ti in dil na sung tak chungi kan han thelu ta sarkar na thok te NGO te political party te le kan ite in phalna azara an poisa tho khom mangin GSA chuan chess tournament rifle shooting le badminton tournament te lotling takin kan buat sai theya kan lom tak zet ani kumina tournament pathum kan buat saya hian kan chairman ina soita kang khan celebration committee atangin cheng sing khat sanga kha kan donga kha club tin ne na cheng sanga thewin an tournament organize nan kan peya ti chuan tunlaya school emo college emo thazok lu nan tele sarkar na hiel te pon yang chu sport lama achievement nei tha te tan du sakna a thina wangin trophy pialama certificate omtel theise tin GSA executive committee chuanin an rela kan video bula kan han tlan leng hala anin phal takin kan certificate mantur cheng sangthum zanga somsari kha min lo the chua saklia min lo bel saklia kan lom hle ani competition tuna chuan competition na ti thate loman semna hun kan nei do nanga